I pozdrav svima ljudi, došli ponovno Crash Games. Kao što danas igram Fifa 16, Fifa 15, bušite me, znači nisam dugo snimao Fifa, evo, znači vratio mi se Steam. I dao nam mi Subašić. Kontrakt. Znači, snimat ćemo još i Minecraft. Ajmo danas da igramo turnir. Barca protiv Barce, Portugal, Španjolska, Argentina, o ljudi, znači sve dobre klubove, Barca protiv Barce. Istina, znači imamo čak iste zvijezdice, sad nama iste presove igra. Ovako, znači ljudi, znači ne znam šta da pričam. Znači, jedan moj prijatelj, već sam rekao na epizodi, je Ivan Marin Pro, on želi postati youtuber, ali još ne znam preko koje strane, na tablet preko kojeg da snima. Znači, pišite u komentare preko čega ako znate koji je dobar program. Znači, imam Mobizen, on Mobizen ne može uzeti, ne znam zašto. Prostor! Bum! I da! Aletović! Gol! Vito! Trči dok trči. Znači, likan je skoro pao na BOOM! Gol! Znači, neka minuta već 1-0. Znači, ljudi, mi ćemo igrati neke mape koje su stare jedan mjesec, dva, znači imam mapu staru 3 mjeseca. Znači, to je trokatnica. Ne! Da je Messi tako loš. Ljudi, znači ne znam šta još da pričam. Oprostite ljudi, to ste čuli vlak, da, znači svaki put 5 ujutro, tako tijekom dana prođe na 5-6 puta, jednom uđe u 5 ujutro, znači vlak je znate ti ću označit, ne, lažnjak. Sam da išla rano. Znači... bez veze pucam ljudi. Znači... Znači, polovreme. Evo, moj prijatelj me napada da kažem da on radi jednu mapu. Koja će biti otvorena za javnost od sljedeće godine? Znači, igram Fifa, ne igram Minecraft. Kako je to logike ima, majko bože. Znači, on i ja, moj prijatelj su se posvađali zbog Minecrafta. Znači, ja ću još nastaviti snimati Sliderio. Znači,
znači možeš ubaciti nekog, možda Five Nights at Freddy's 4 ili 3. Amo Manđola. Pum! Jo, to mrzim kod dješnjaka, tako se okrene i pucaju. Znači, ljudi, meni se spava. Jo! Znači, ja bih želio da kupim perišć. Messi izlazi! Ljudi, njemu glava baš nije posao naj. Ne! Ne! Penal! Znači, znao sam! A ljudi, vidjeli ste da sam povukao. Au. Znači što nisam zabili. Jo! Znači ljudi. Moment. Znači poslije ću snimati na kompjuteru. Da, na kompjuteru ću snimat Call of Duty, Minecraft, znači ne znam još, znači vidio sam da zatavate da ima Lucky Block mod na Pocket Edition, ali ne znam da li to da instaliram, ne znam hoće sa vama svidjeti. Ja sam to već jednom imao, znači meni je predobro. Ljudi, ispao sam. Fuck you, bitch! Te 2.1.90 minuti. Eto ljudi, zašto nije za mene FIFA? Šta ima vam? Šta u Gamesu dobi? Kak imaju utakmice? Po. Hajdemo daily challenge. Znači ljudi, idemo daily challenge, znači mora biti izjednačen. Nigdje ako ne uspije, samo ću stisnuti restart. Jo! Ću ipak na semi... Ne. Znači ljudi, mislim da neće stići zabiti ta 2 gola. A Žiru! Što ljudi prosto se znali, mrzim kad tako dođu na fula gola. O Bože dragi. Gdje me odmah stisne, znači znam da neće mi uspjeti. Ajmo malo ima. Ne. Nope. I ja, ljudi. Sad uzmem lop. Ne, zale. O Bože, ima gdje, koliko blizu. O, dosta blizu. Znači ljudi, evo da vam kažem, znači moj prijatelj je skoro gotov, pa ćemo sutra već
početi tu mapu, znači na Facebooku ću najvjerojatnije stavljati slike te mape. Znači, napravit ću jednu parkour mapu sa jedno 5-6 levela. Evo, 4-3, znači samo nam zavi ovaj jedan gol. I onda moram samo da davam. Jo, ne! Ne, jebeni miša. Ljudi, kod mene pored duha se čujem komarac. Mogu odmah restart, znači nije mi uspjelo. Ljubiti na Ivane. Na. Znači ljudi, evo četvrti put. Pokušavamo zabiti za 4-4, ali uvijek dođem na 4-3, da ne baš uvijek. Da. Kupi loptu, ajmo, molim vas. Žiru, sad ako ne zabiješ, izbacit ću ti se ostalo, ja ti kažem. Ja ću napričati sam rekao da će 84 samo nazad. Super si odigrao, kož mene odrigao. Čiko, ali toga ipak nećemo dobiti dalje. Znači dobit ćemo mini gold pack, onda ćemo još otvorit. Ajmo, Ezil. To! 3 gula! Tako je, ti meni to pokaže. Znači gledajte ljudi. Dobro, ne znam. Fuja ružan. Ti nam još otvoriti jedan pek. Bam! Dum! Ljudi, gotovo utakmica. Jo, ljudi, da je ovo bio gol. Mora bi ponaći, ne smijemo mi izjednaći, igrate glupo. Svire kraj. I ljudi, znači, pobjedili smo utak. Idemo otvoriti mini gold pack. Znači imam 30 pekova, znači ne da mi se to otvara. Šta ću dobiti? Krul. Ajmo kupiti još jedan pek. Regular. Čuli, to je moj prijatelj, udara, ali mu prvo kažem da je dosta. Ajde, još ovaj ćemo pek otvoriti. To, ne, 300. Se volim klap. I ljudi, što da vam kažem osim, to je bilo to od ove epizode, vidimo se ponovno sutra. I ako vam se svidjelo, obavezno like, komentar, like, share and subscribe. Boo!